Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lakip di napalabas. Saan ka na makalibakpay? Nakita nga mismo. Nakita mismo di kiti tuwapo, kel di mata. At na nangituldong ken ka na nakakotse, kalbasan na, iti dumsaan ka. Nakita ka mismo ti pa nagbindisito yo. Gina, sinrate yun na lalaki. Isu ka din tinangisukatam kanyak. Kalpasan ti ado nga sakripisyo ken ka. Ronald, I'm sorry. Pasensyahan. Ngem, adda kiniya. Rico, tirag sa kasap sa pulik. Ngaawan ken ka. I'm sorry. Tasaan nga sikan ti patpatek ko. Nudiket ni Rico. Kulib! Ay sagang kulib, Gina. Kalpasan ka ito nga sakripisyo kang ka. Hidag sakit ka. Asino tinang bambanday kang ka di ospital. Siya ka mismo. Siya pa mismo tinaggastos. Nakaut-utang nga paigapukin ka. Well, kwentaam. What? Kwentaam. Tanumano, isublikan ka. Gabotahon pagdanagam, tabak nang ni Rico. Kaya di tamot lahan. Yan tangin na mo amunti kinapudno. Sige, ituloy mo lang tagbartek. Talakon di kita rawatek. Kat panawan kang. Sige! Saan ka nakasapulan? Pumanaw ka rin kayat mo. Ngem dahito ti kagkanayon ngay palpalagip ko ken ka. Agbabawi kanto. Hindi na itong hinaramit mo kanyak. Agbabawi kanto, Janet. Agbabawi kanto. Manong Nemi, saan ko ngayong kawit pahay ni Gina? Gabuti pungtot ko, nagbaling pahin nga Janet, tinagan na. Irinto ta Janet ngay bagbagag kat best friend na. Ang kakadrabahuan kam amin manong Nemi ti may nga dakal nga pabrika. Ngay di agsakit, hawan sa bali nga nang bantay ka naggastos kang kuhana, no saan nga siyak, itakid din ta nakasarak, inibak nang insukat na kun nga namin pinsan, tigulib nga babae. Intuloy ko nga rod manong Nemi tinaginom kat hindi mabartay ka kon nakaturog akon. Kabigatan na manong Nemi na sakit ti ulok kat sana kun nga nakastrik pa di trabaho. Aging ga manong Nemi nga nag-ring ti cellphone ko. Ni Janet. Hello, Janet. Hello. Salsaludso din ni Mr. Chi. No apay nga di ka sumrek. Nasakit ti ulok. Nagbarte ka kidrabi. Pati ni Gina, kitawan. Pinanawan ako ni Gina. Simurot ang giniriko. Kasta? No kasta kat napasama ken? Ken namuhamon ti amin? Pagibagakin, Mr. C, nasahan nakasumre. Nga makalpasan nga ta, ti 10 minutes manong Nemi nag-ring ti cellphone ko ni Mr. C nga mismo. Hello, sir. Good morning. Oh, my Kira. Agpadpada kayo, iti girlfriend mo, ngawang kayo. Apay, anan problema yo? Awan kaming kini Gina. Sir, gabata si Muro tinit sa baling nga lalaki. Hindi kadi ali ko. Tinabak na nga kang kanawin nga kumatang ti ano nga materials dito ay public ka. When boss, insukat na ko nito sa bali. Oh my kira. Una, kumay nga main nga saan nga mapagtalkan na diyan nga babae. Idi ano nga sakripisyum keng kuha na. Takil pa'y gastos mo, idi agsakit, isura. Oh my kira.
Ungarod, boss. Ala, agpalaing ka no masakit ka na, inton bigat, masabol, sumlekag, tabaho ha. Oo, boss. Pasensya kayo. Oh, my care ha. Oh, my care. Sagbay iti pangal daw manunemi natugtog diri daw. Tibag kasara. Iti ba pong kulokatan? Janet? Gimatang ako niting pangaldawan tang adwa. Ada, ginatang ko nga dadiguna, kaldo. Nagkaldo ka. Sumari ka. Kanagyaman na. Kanwan gayam. Imay ni Gina. Inted na ito nga sobre. Iduloktak ti sobre manong name Cheke. Ano na ita? Cheke. Tinungpal na ti kanina. Nga numanot na gastos ko. Idi masakit isuna. Isut insublinga. Subsobra pa ikid di. Kit mo yata? Di okay. Nakasubot ka madlaking kuha na. Umagan naman ta. Agsamot ang man. Janet. Agyamanag. Awanin ni Gina. Lipate mon. Ado dito sa baling babae. Sa alangan ni Gina. Ada agpay. Oy, joke. No. Kinapudno na, Janet. Dua kay idi nga pagpilpilyak. I'm sorry. Tani Gina. Di adada nga kinayat ko. Nga madamat din panagahit ko keng ka. Janet. Sika tinekari para kanyak. Katsyak na tinekari para keng ka. I love you, Janet. Papagayam, tingkay ng ngigan, ket may salapasit. Di ba kasalitaan ni Apagayam tayo, nga, daga na, kung takitaan tayo. Ni Pagayam tayo, nga Ronald, iti probinsya ti Isabela. Nga ito mangigan, ti pakabuklan, dito nga pakasalitaan, intro 12:30, gangganat alas 2, iti Aldaw, iti DCJC Action Radio Lawag, iti programa nga Lagip Tinapalabas, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di na Hawaii, nga pangabakan nyo ka naging kakadakila premyo. Di ngamin, Mr. Aurelio Fiesta Jr. nga mangi-share ka naging may upload nga video tayo. Aya, akang kanayon nga agbibuhay ka natin ni Mr. Aurelio Fiesta di na Hawaii. I-share na pa. So nga kayo, no, at buibuya kayo, mabuyo dito yung video tayo. Iti page ni parang Ray Fiesta Sentenciador Award. Pag-share, pag-like, kaya nagpahalo kayo. Numit iti YouTube ni paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel tingkay pakabuyaan, ag-subscribe kay kuma. Yeah? Kaya padaanan nyo na kita dumapay nga may upload uno live tayo nga video pamagayam. 50,000 pesos para iti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga consolation wano special award ko na kuma nga umawat iti 5,000 pesos. Anya palat sa pulan nyo, nagkarak ka la premyo. So nga adda ka itang agbuybuya kat may sa nga kamaanurat. Agentry ka. Adda ka itang agbuybuya sa dinuman ti ayan mo. Adda success story. Isurat mo, i-computer mo sa mo isend iti email address ni mo tibiya nga nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz123@gmail.com. Di manong yung nemi dito, Nemi Ruiz. Iti lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ay kakarot sa balin tumarin, ngintay pa nag-live, ken pa nag-upload ka iti video, iti Ray Fiesta Sentenciador Award palo on page, ken iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Panang Ray. At iti pagayam nyo, thank you. Iti sa balin tumarin nga video tayo, at kita tayo tumanin.